إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت. شاهدی تاریخی شدیم که روسیه شرمنده‌وار با سری خم از سوریه برآمده ایستاده است. چرا شرمنده‌وار؟ زیرا که وقتی که به سوریه درآمد واهمه و تهدیدهای بسیاری داشت. Два пункта базирования в Тартусе и здесь в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. анакнун бошад чи бо сари хам бо дасти худ обрӯи худро резонданд. Мы покидаем Сирию, последние русские. Больше ни одна русская нога, скорее всего, не ступит на земле до авиабазы Т-4 Гефор. Как в той песне. Уходим с востока, уходим. дар ин замин чанд самолетҳои шумо суқут хӯрд, чанд лётчик ва офисерҳои калон мурда рафтанд. дар охир касе ба шумо раҳмат гуфт? на, билъакс шуморо лаънат доранд. барои ҳамин путин аз аввал иштибоҳ кард. ӯ бояд тарафи мардумро ихтиёр мекард, на тарафи ҳукуматро. дӯстӣ бо башор асад ихтиёри хуб набуд. айни ҳол ҳамин иштибоҳро бо миллати тоҷик дорад. бо ҳукумати тоҷикистон дӯст ва муомилаи хуб дорад. бо мардуми тоҷикистон бошад чи бадтарин муомила ба миллати мо дорад. ин иштибоҳи калоне ҳаст ки путин ба ин хатогӣ гирифтор аст. умедворам ки он хатогиҳое ки дар сурия ба сари путин шуда гузашт ин дарс мешавад ба ӯ. ин иштибоҳро роҳ надода тарафдори мардуми тоҷик мешавад.